Taram Puchari, Masimuru Pauda, Hanagi Minister Federalism Parizat Nasi Lekidre, Haleki Tabasi, Manipuri Mangchabani, Hana Chief Minister Okram Ibobina Fundokre. Mapung Pau Pizadi. Hanagi Minister Federalism Parizat Masagi Anaba Madagi Nasiayu Angan Badat Lamlai Kendragi Manung Chanbat Nongada Awang Nakai Deleba Masagi Mayum Delekidre Mark Masagi Jahi Humudra Nitoi Sukre Marki Machanupa Ani Machanupi Madi Amadi Maki Luinavi Lehori Mark English Chamapan Humfu Mangada CPI de Yarokibani CPI National Executive Member Oina Taupuduna Lakibani Mark Hingi Matamda Agriculture Art and Culture Kada Health Amadi Power na chungba kaya ke Minister Oirami Mahak Lekhi Tabada Chief Minister Okram Ibobi Home Minister ke Khangam Speaker Lokeshwar Council of Minister MLA Amadi Kendra ke MLA Khetrimayum Biren BJP gi State President Tes Chauba Yauna Rajniti gi Luchungbi kaya laktuna awaba phongdokhi Chief Minister Okram Ibobi na haikibada Luchungba asina lekhidaba asi lamdam asigi chauna mangjabani Mahakumba Rasniti Luchungba Ama Manipurdagi Manki Bahabisi Laibak Tivani Maki Chahi Asigi Yang Rurabadi Matam Sang Hinduna Miamgi Sebata Yadiba Misakamani Magna Miamgi Mihut Oidinga that Tokiba Tabak Toram Simbu Nahono na Tagatpa Fundoki Mark Lake Dabda Imung Manunga Tenariba Awabada Mahak Susaru Yari Haiki Yoja Parijana Lake Dabasi Mahak Masasu Dumatam Sangna Laiba Yariba Mini Sahi Umdraga Matoni Toida Suriba Masi Koigi Samaski State Asigi State Sidanatana Koigile Park Asigi Hibatare Men Katpang and Maruidoba Adogam Nasauna Mangjaba Amani Haidna Koyozana Manutam Sadana Lake Dabase Masi Koi by Punamaki Koyamna Asoba Mangjaba Dugayamna Laibak Tiba Mani Koi Mio City Koi Punamak Permanent Natabanina Koi Punamak Nomadi upon Hangi Hibatare Alamanjina Hiba at the mine Mount Tamsana Lake Tabasi Isagi Taraptagi Manipuri Praza section Kuding Mutagi I am no Itava a condolence message here to Bijari Adu Imu Manu Lehoriba Imu Manungi Lehoriba Masa Masusing Manungi family Huriba Mayam Punamakna Awa Tariba Maduda Ai Sisaru Yazari India ki mapung kaya da miyo kaya gi thawai lodba H1N1 hairaga khangnaba virus makal amana sandokpa lok laihau swine flu na naba nupi ama Manipur da thengnari hauze Siza Hospital da laikanari vi nupi adu Bamon Lekai Baspati Mayum Leidaktagi Masagi Chahi 35 rom surabi amani mak haukiba February gi tang 13 Siza Hospital da Laikanana Bapukhalakibani Hospital gi Dr. Singna Jingnaba khara leibadagi Mumbai da leiba Ranbakshi SRL da February tang 19 da sample thakibani laboratory asidagi ngasi nupi asi swine flu positive oide haina confirm torakibani Siza Hospital gi makaidagi phongtorakli nupi asi chahi amaromgi mamangda Manipur gi mapal da chatlubanatana mahangna handak chahi gidi chatkiba leite hadi Haukiba tang Taramapanda Mahaki Machanupa Lok Lahauna Rapadagi Hidak Charaga Faki Maksu Naba Horopadagi Hidak Chabada Fabangam Davadagi Hospital Asida Pukhalakibani Hari United People's Front na Chahi Kudingi Pangtutuna Lapa Mega Marathon Manipur Ingnisini Taramanga Handak Chahigi Oinasu Laliba March Kunda Pangtolagani Haina Organizing Committee gi Jerol Amana Hari Jerol Asina Makata na Marathon Asi Mapungfa na Pangtopangam Nabagi Damak Committee members na Lebak Miandagi Mating Lobo Horagani Haukiba Chahi Singda Pangtopa Marathon da Mating Pangbiraki Bagumna Handak Chahigi Oinasu Miam na Mating Pangbiu Haina Organizing Committee gi Maikedagi Fungdorokli Pagi Marathon at break Matang Sarkar amasung Manipur Sarkar na lamdam asida thong manaba khunai amagi pandam makada chakhotarang thaba kaya paikhalle harabasu jingi manung hanjin ba mafam singdadi awatpa kaya maruoina praja singna khudong chadaba kaya mayuknari Kasam Khulen Sub Division Headquarter dagi kilometer nipan rom damak chatlaga leiriba mawai khul ngasidi kunga mathoi suba chahi chagi chatliba chakhotpagi sel asida mami ama phabo tadriba khul ama haibado ori Khul asida ngasi punna yum chama rom chahi chama hena kundarak laba phawbada matam aduda leikiba khul asigi fivam namakhal amatagi ahongba leiba udri
मियोइबना हिंगबदा संगदबा याद्रबा मई लंबी थोंग अमसुंग थकनबा अफबा इसिंग लैतबगा पांखक ओइरी खुंजासिंग फोंदोरखिबदा इंग्लिशिंग अमगा चमापन मरफु दरागा मापनदा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ना मई पीननबा हाइदुना ट्रांसफॉर्मर फावबो थमदुना होनरमलबा मतुंग सुबनगी नुमित निनी खक्तंग मई पिरमलगा याखिदबना मरम ओइदुना ngasi पावबा मई लेनबसिंगना मिडियंग चंगबिदबदगी मई फंगदना ngasi पावबो लेली वाकलबसु ताबिनबा लेतबना ngasi दि तंगाई फदना नुमिदांगी मतमदा मोरियदगी सोलर लैम्प इमुंगसिंगदा हिंगबगी मंगाल अमदी पिहौरी कसम खुलेन सब डिविजन हेडक्वार्टर फावबगी लंबी असि सेमबगी थबक मखाताना चथरबसु किलोमीटर 9 रोम तमक ओरिबा लंबी असिदी चका मरी पानबा गाड़ी अनि थैनबा फावबा यादबगी फिवमदा लैरी नोंजु थागी मतमदा खोंगना चटपदा फावबा खुदोंथिबगी फिवम हाइबा अदु ओइना लेहौरी ना लायेंग संग फावबा ममिंगतगी ओइना खुल असिगी पास्टर अमसुंग नुपी अमगा लोइना सुपनगी फर्स्ट एड पीरबा मतुंगदा इम्फाल तमना चटपा ताबना खुदोंथिबा तौदोक थोखिबा कया अमसु लैखरे मही लोइसंग अमा ममिंगतगी ओइना थंबीबदगी ngasi लाइक तंबिनाबा ओजा लैतबना मरम ओइदुना कुलगी संगलेन असि ngasi खुल असिगी थबक थौरम सिंगदा चाक थोंगफम ओंथोक्तुना लेहौरी मानव खुनाय अमा सेमननबा सरकार अमसुंग डिपार्टमेंट गी मियोइ सिंग बथौंग मसा खंगना थबक तौदबना आंदम असि योबो ओइथोक्ते हाइबा ची मवाई खुलगी ओइदिबा फिल्म असिना चपचाना उली हिरम असिदा मरि लेनबा सिंगना मिडियंग चंगबिदुना अखनबा खोंदांग लौखत हौद्रबदी भारत सरकार अमसुंग मणिपुर सरकार अनीना मंगलिबल मंगलान असि ममिंगतगी ओइना मंगफाउनोबा ngamdana लैखिबा याबगी ओइथोकपा लैरे खोई पाउमी थोमास का लोइना पाउदमजरिबा माइकल जिजुमनाम ISTV न्यूज मवाई हंदक CBSE की क्लास 10 अमसुंग 12 की महरोय मयाम अमा परीक्षा थाबा यादबा अमदी एडमिट कार्ड पिरक्तबा असिगा MM हायर सेकेंडरी स्कूल का करिगुम हिरम अमतदा मरी लेने देहारी जेरोल सिन मखाताना प्राइवेट कोचिंग सेंटर करना स्कूल असिदा एटेस्ट तवी हाइजनुना स्कूल असिगी मिंगचथी न बहोनरिबा असि एटेस्ट तौरपसु लेते अमदी स्कूल गे गाइडलाइन दसु अतोपा एटेस्ट तौहनबगी नियम अमत याउदे हारी महिरोय कयागे मिंगचथी न तौरपा असिदा स्कूल गे अथॉरिटी ना आइन गे मतेंगना चपचाना संविधान गे चनपथाप की मतुंग इना चैराक पीनबा कोर्ट दरखास्त थादुना थेंगनरगनी हाइरी मरकथना तेंबा ब्रेक अममो नुंतिगी फोंबा पाउचे नारोगी थौदांग पाउचे गी इडिटर खोरम लोया लापदा मसखंगदबा खुलाई पाइबा मियोय खरना के हलंबा थोंबु अपुनबा मणिपुर कनबा इमालुपना यानिंगदबा फोंदोरले मरुबा पाउमुखना पिजरी हानगी मिनिस्टर फैरोइजम परिजात ngasi लेखिजे माक लेखिदबा असि मणिपुर गी मांगजबने हाना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे मियंग ताबिरिबिसुम मुकाना खुमजरी